ki paumin namite ho ulepate ho pite ho nute ho ule nao loi lo golte ho koi ho chu kuki hi kuki te chun gam ki nei wai le hoi lai lai chu i gam mu ham aputi le iti ti le tu chen ya hi hor ki chang wai hom na hi chu mang ding ti policy achi ti na pau hi chu ai ehin i ho i chen now hi midang gamma cheng hi kovin ule pate ho khanga pana thusim i ho ni het thi ma sangwa pana in chen now gam tu ni chang ya hi tu pha na lai o hi mi bai hom na noi am long le ti pa chu tu ni ni khong dok no mo gen colonial writer mi tam ten le kha anaji in i ho ni ki ji do wa mo gen he chu a chu khat khat nin abon in kisim nan nang le kisim to zo pun ten he zong le ga het thi dinga Millward 1835 chun hitin anasuni. The Kukis occupied the hill ranges south of the Naga Hills in the north, the upper Chin Wind and the Chin Hills in the east. The hill tracts of Chittagong on the south, while on the west they are bounded by plains of Sylhet and the hills of North Kachar and Atine. Chule Pemberton chun 1853 kum chun Kuki te chen na gam chu gamgi bol ho chu hoi te en demarcation of border gamgi chu record na bor ki den. The Kuki territory stretches from the southern borders of Manipur Valley to the northern limit of the province of Arakan in Anasun Kirin. D.N. Majumdar 1944 Kumchun, Kuki House of Waipo Nagamchu Hiti in record and aboard Kirin. The Kuki chiefs rule over the country between the Karnapuli River and its main tributary. The Tuilam Pai on the west and the Tiao and Kolodin boundary is roughly a line drawn east and west through the junctions of the Mud and the Kolodin rivers, and their northerly villages are founded on the borders of Silchar district in D.N. Majumdarchan record kichi ta anasim do in hichi British colonial writer tam ta in record anasim han lang yong le akichi di said Sir G.A. Grierson, George Abraham Grierson, 1851 to 1941, my Superintendent General Linguistic Survey of India, 1904 kumchun kukite waipo nagamchu kichita in hiti in record na borki in. The territory inhabited by the Kuki tribe extends from the Naga Hills in the north down into the Sandue districts of Burma, from the Mithya River in the east almost to the Bay of Bengal in the west. It is almost entirely filled up by hills and mountain ridges separated by deep valleys in Anasunine. Chule Durton 1872 kumchun Descriptive Ethnology of Bengal Government Printing Press, Calcutta. The lekabu wajan hiti in record kichi ten anabor kine. The Kukis are the neighbors of the Nagas in Assam, and in continuity with the Maks of Arakan, the hill country occupied by them extends from the valley of the Kolodin, while they touch on the Kumis to the northern Kachar and Manipur in Anasun kine. Hiti British colonial writer Hoson Kuki Tiachen Nating Hangam independent hill country Kitia Banoyan ahead Nachu Kitsi Sela recorda anasimba Hiji record Hochu Tunia Sapau Hethe Simthe Hoin Tunia Iwoin Isim Dova Igamu Ailule Pule Pate Ho Nato Kilbol Zelen in Comandan Hochu Tunia Iwoin Hethe Hezi nam mi te hochu pule pate hochu nam khat hi nawa pathinin asim nam khat hi nawa chu hezi nam mel chi na chu chon na kan ho yo si yong anapi tha a hislai chu zalen ta koi ma cha thani ne noya lo wa hin ko namam ho hi a hin first world war lain British ho ahungen gam hi aban in ahin lawin I ho I chen naw gam yong chu first world war lai chun ahin pha in Hijachun Ule Pate Ho Gamsunga Thane na Achu the Ovin to Tingle Hausa Kibai Puna Athune na Ho Amo Ho Kibai Hop na government chu Asu Mang Pi Uvin Amo Ho De Bang Tin Vai Ano Ho Movin Hitch Ho Gamle Go Ho Chu Nele Acham Hadu Chunan Ule Pate Ho in Gal and a Bolvin Hitchu Anglo Kuki War Achieving History was and Tamta Akimuin, Kuki Rebellion, Kuki Uprising, the Injong, Akisunin Lekaputam Pita, Imuvin.
kumthum 1917 to 1919 akisa tovin phachom phajowin mancha ke ba lozi ne le cha la samji chun house ho chu sabte chun anaman ko mubin Habib Khachu Tungji Jail Burma sector langa Tungji Jail ako ibin Habib Khachu India langa jailing anako ibin Hichilaya ule pati ho athi ho amang ho yu si chu I hon tunin record ini yu ta pobin hiyong le jila anasu chang ho amin ho hi banei chan ka sim do nu min hi amo ho sana in khatna chun pu chingya pau do ngal chiba paisen kumdi omin pu thu kumang au kip chiba Chasat kumthum ahin amo ho hi tua kan sim ho hi India langa zil anasu chang ho se hi bin Putin tong ho ki chief of Laizang kumthum pu thuku hen pu pakang kin jong ki he in chief of Hinglik kumthum pu hutin thang ama hi kil kung ti in jong ki he win pu hutin thang sil tho chief of Zampi kumthum pu enjaku por ho chief of Thinjol kumthum Ungul ku bhau kip chibok Mumbi lon pi itiu che hin ni kumin jong Anglo Kuki War Centenary chu hichalai mun che dina mang bin ai pu hel sa son hau kip chibok Luibul pu mangku on hau kip chibok Tingkai pu liu thang hau kip chibok Bobo pu dun kulan sit tho chibok Chanjang pu semchung hau kip chibok Ukha amo ho zo si kum thum che British station jela anahen ahi Burma sector langa Tungji Jila na su chang ho in sim do inge pu kam zahen hau ki chibok Phaileng Jang kumthum pu let kuthang hau ki chibok Photu pu sempulun hau ki chibok Phaisat pu wumul ki gen chibok Tujang pu hau pau hau ki chibok Mulwailu pu tong kulun hau ki chibok Phaileng Jang pu nangja pau Lupheng nangja pau ki ti hi hon hichlai chun pu tuki ti no ase ibin Ichi tuki ti tu sim chu kise nang le phat du ding a hin ama he tong hang hau sa pu a hin banin pu sun hu pau hau kip chi bok tuition pu le cha hau chang loi chi bok kumun nom pu condemn by te chi bok sachi pu jalhun chi bok mul bom he cho jo si house lin ho British ama ho lam kai na British ala do wa gamna go hu na cham that hu na amo hi pule pati ho hi First World Laya chu jail kum tampi su ana chango ke hin hitabang igam su wa sabte na hung wa ithani na ho ila piu hi cho jo si ji hin hi ji cham that na ho le igam te ho lung mu kit na the ne ding lung chu do kit the ne ding Second World War ahung hi kit phat hin kum som ni zo ti na hi First World War to 1914 to 1918 Second World War to 1945 45 to Hichi chu kum som ni zo chat na hi Second World War hung ki pan pai ki hi in hichlai chun British te do na in gamna go chu ting la cham that now chu na in Indian National Army anapang lut ki bin tam pi in thina na to in tam pi in no pension ahin movin tu chan gi adam na lai pu te ho om na lai yin hi igamu chu ahin la hi Second World War la chun apan hom pi ho chun zona ani ta lo ji win hi cha yong chun akin naw na mang kitan agamu chu ananum mu do zu ki ta pu wi ai chule British te hin amo ho sát jing le do jing cham that na cham that de na le gam na go hu na mo sát jing do jing hi ji chun ikinung tho do kit na lo diu amo ho do wa ikipat do kit the na lo diu ho men igam ho chu mun chung chu ma anasu helu bi 1935 act noisen international boundary set up ani in hija chun igamu Chin Hills le apal Chin Wing langa ho jo se chu 1935 komen British station Burma langa Mars na borta bi chule tua ichen hom na ichen na ho Manipur tua Manipur iti naw gam jo si hi masanga chu kangli pak a hilu le methi le pak ya ki he chu hi chi phai cham gam ka neu chat bo pu a hi chi thing lang gam ichen na ho jo si
Chasat territory, Aisan territory, Jampi territory, Juting le Layang territory, Kiti Hoyo si Ting Hangam Manipur Ting Hangam Pule Pate Ho House and Nagam Hoyo si Manipur to Asu Home. Asu Home wa Hichachu political agent ho Wai Hop Nanuya Anako in Upper Chin Win Langle, Chin Hills Nang Hoyo si Burma Gamsunga Anakai Budu ay. Hichu Eho Inop Nawa ki Boli Puin. British then 80 now so ahi 1949 ko min Manipur hi India marjala dingin Manipur lempa Bhut Chandra Singh amato so jingle Minister of State Affairs VP Minan ahi in Prakasa Governor of Assam ahi in Sardar Vallabhbhai Patel amo hin Shillong muna so 1949 ko min Manipur Merger Agreement to sign and involved in Article 129. It's actually kidokto na nilay win Manipur sa Indian Union merge and involved. Ule pati ho so ananung po win. Ipidingaham ang Manipur sunga so takat na igamu so ikan po mo ba political agent ho wai hop na ay ko iba aba na dalbala ko na wai hop na ni pa chu hichichu India marginal boarding to iho gamyong to lu thading hiya to pule party ho to anatin wa na za ta wai ahin la galtam pi hindo avel vela hindo ahi tawin ye chun British station acham do win na na tong win igamu hi tu ni chan na hi hechi igamu wa so kido do ki the te le hel bia hechi ku ki gam ahi hi cha ki pat hechi ahi ti the ding hi tu ni chan na hi the lo ai hechi lai British te hung masang Chuting le British te phat laya cha tua su e su gen theu ichen hom ki na ko ho hin si na kai pule pate ho ko ma so anapi wa igam wa chu anacheng wa ai chi hi su mi lo de we yen chun hitabang inam gen the no ho hi su thama the ne dingin pule pate ho chun kuki National Assembly kiti political party kha ana sim to obin Jawaharlal Nehru ko mayong 1960 kumchun Kuki state dadingin memorandum ana pibin Kuki National Assembly political party yung so ana sim to obin aban kinin 1971 kumin Chittagong Hill Tracks langa Kuki te gam ho jo se chu ani te phalnalubin Indian government in Bangladesh to kinupto na ani in 1971 kumin ikamu de ta tampi Chittagong Hill Tracks iti It's all you say to him Bangladesh sunga aum ta ine. Ye chun igamu hi athang dia British te hin e hok thang de pi. Ai le phacham khajowin isopiu Mizo National Front kiti ahung ki semin Mizo National Front ho chun it's a movement hin paru chun pule party hon jo. Chon la khan ki bang ki san khat nam khat ai hi chun ki thu khom ma pan la khom ding nga yin ti ti in MNF ahin tampi apangin tunin dong adam na layong tampi ahat na layong aumin mi tampi yung inachi be ahin la bang sidum te in 1986 kuma heji mani MNF le Government of India in soya kai chun Mizo Accord sign na board chun e ho in a zaw chu igam ho jo si Lucy Hills to heji ho langa kuki hill ho jo se so abona integrate bola single administration khat noya hom ding tia MNF pule pate ho anapang ho chun Mizo Accord sign hong ki board chun victory hong hitawin to hin Mizoram state se so min i ho jo se so 1986 in dan and yung kitawin chi wang se ta khat chai Hitawang nang ling wai ta ale gen thi ta yu mu chu ichen hom pi ho win phat gom pomin ahin kilaw win ichen naw gam ho chu gilo na le khan sit na ne pumin ke ho gam ahi ki a chu na the na dingin him na thalan pan win it's 1950 kuma ki pana movement ahin po pau chu house ho lungsunga ki chat la lungthim om thia mi pi lungsunga ki chat na the na dingin khat nin systematic elimination ching thei te en aban banin khat nin in thadowin 1950 ya ki pana 1980s kum phalang changia
pule pate ho na ko ho ana thau chu som thum na gup lang al hingin chule ho som gup na li lang hi 1950 kuma ke pada naga movement hong ki bola ke pada 1980 chen dia hai ho som gup na li lang hi ane ki sumang ai hai ti chun Nagaland tax naga tax ati ni ipidinga naga tax ati ham agamai chen ji wa chu naga tax ati ham ahi po ni e ho gama an cheng wa pule pati ho ko ma si na kai api wa amo ho thani no ya no mu ahin gam nei lo hi chu ki he lo ahin hi chi ilha sam now first bol wala ya yung second bol wala ya yung gali hindu hitabang kido do thelo khama hin koi man lai ta settle socially settle in pachu amo undue advantage agom ko mahin kilawa hi chi movement chu hin bolwa aban abana in thawa tila tax pi ho chun ti ho do tax ni pi di wa hi an ti wa hi chu nam phua tax ai ki pi sa wa sui nam phua ai ki kai sa wa hi chu wa no ya ki pu wa kagama chen ji wa tax ai pi wa hi ati tu ni jong hit bang na go ho policy al ha a man cha inam sung wa group om na lai jin amo ho chun na go ho minin tu hin jong tax nam pi sunga a hin dong ji na lai bi he chi I het di email chi di we hi nam ti ho ye chun he chi inam gen thi nau hi lung khat le tha khat na idin hom thi lu ji u a hi in chu ti lu hi han lam hi le pule pa khanga banga lung ki tu ta hin ko mangjing na lai hu le hita bang thil su ho le bang sin ho hi chan ge hi tu lu di hi ka ti nu mi vano ye chun na go ho chun ku ki te hi refugee hi po ti we jo na na historical facts or he distort about wa amo ho political interest more so thile ding political aspiration or active in thile ding a chu thusim ho yo akle aklo wa aji wai MBC ho le khabu ji chu imu di wai ye chun history a British colonial right ho le khaji khat na ni pan sat thile lai lai chu Bible tang hen banga a hen wa ai lo lo wa thusim aji wai ga sei ding refugee 18 na lai ta hi pi ji a ham TC Hudson chun ale ka buji na chu ku ki te hi 1885 kumvela ai ti le ka bu khat ala ji ka ai aku ti hi ale hechi Colonel Johnston in 1885 kuma ku ki min apha ku masat na pa cho amon be sabola aji wa thu simaji wa ja hindu pan hi naga ka ma hundu he ti wa hi le veote TC Hudson chun nago ho chu 1911 kumal umpana le khabu aji akuti hi la kum zakhat hindi chat ju wa mo chu I ho ko ma hung chang gu ti na hi bo he chun hi ta bo hi ati lo wai ning kum lang kum masalang chun he chu nasat en NSNI ma hon le khabu chu ahin ji he chu Eastern Mirror Nagaland Post ho a aneki ji in aneki thon in front page Eastern Mirror chun front page hin se na ahin ta do wai Manipula Shanghai Express local newspaper ho yang akipi nei nge chun pule pate ho lungsit mana achen hom pi ho hungjal kiti ho yung igamu hi kamjong ho yung igamu hi tamenglo ho yung layang pagam territory bo hi ukrul ho yung chasat pagam yan si hi aisan pagam kiti ho bo hi Zampi pagam he chojong si hi a territory ho demarcation ho yung kichi ta na lai hin tu nin choyo si ki se le phak du di ai ye chun hita bang in historical facts or he distortable wa amo ho in ahilu lu ba bano ya he thena political movement ha bor jo le na la base ki bola political movement ki bol chu lo hin lo ding a hi ti vet sa na hi in a lo hin diu yong ta sa na ong pu in ai ye chun he chojong si ban jama chu NSN ho chun mui ba lam kai na 1992 kuma ke pa na 97 kum changia sangwal in thana official record unofficial record kuma in tu chan hen ibet wal sang hung wal tan tunin pathin jalin nam lam kai ho ngai lut na di ta ne na le tom ngai na jal chun KIC ho mapui na in kuchlai muna complex muna chun sung itun do the ta bin pathin I tham ga win hi
Ningkumin Bosnia kachin a Sarajevo kopia conference kat Actions for Non-Violence Committee on Actions for Non-Violence kiti kat ho in ko bin loyalty ho kumasa a tribunal gorti meeting kyo na resource person na hong ho desa na chun invitation involving kagachi in Yugoslavia boina news a in a simji bin I ho na ga boi lai ta yo so hi Kosovo boina ho news a in a bin chule hi Bosnia Herzegovina hi Sarajevo ko pi ho boina ho news in sim hi cho ho loi chun hita bang thil su ho banu ya mun chung chung dang dang a ho a jong hita bang thil su ho adel su kit na lo na ding ti a action lai international NGO hi chi ni ho a ki khop na ga chi now but in place of atrocities at even hi chu 13 kilometer at hi chalai mun ho chun mi ho athi ho jo se chu gol kalala aji na lai thi ho jo se chu ka yelin kum som ni langa hita e hoi a thi hoyong ki ji do zo lu lai so nga khet ding yong a za da hoi ki na lai I pilung thim ine wa I pi hidden agenda I pi thil pha mi kalwala I pi chi na le thip na hen na humu the na ine wa hita bang wa hi iza da wang ti wang kin ka hepu in yong la za da ho in aji amo hon ki het pen ta win tin Hiroshima le Nagasaki atom bomb kil ha mi thi ho tu ni chan kia asu pi hing na lai cheng ho in jana ne wa ni ko ti ho ani na lai wi lo Twin Towers USA ka ma ki su chin na mi thi ho yo min jana nei ta ani na lai ya ken da lo wa min pa vui ho pi wa tu ni chan kia ko yesu mi ma I ho ai kum som ni la nga bu hin lai achung thu yong ki se yong hi lo lai he cho chu he ta banga hi ngai lu tet sa na chu phar khat ting le taw na to wa in Christian spirit na chu ipathi no u te ki twa he je chi sa mulim so isu pi ho chu ngai lu na chu I met the lu wa ni ko khat be chi ni the lu wa le he chi lai ta chu Christian kai ti lu tu na e to hi pathin thu to ki to lo ki kan lo Halloween pathin ta san cha ke chom dan chu hi tu nai tho aso pi ngai lu the lo aso pi gel do the lo ngai lu na dat sa the lo ni ko ni the lo mi hem chun jale nam ka ngai lu e ti di ha na ko hori thana ho phat ka mangin nunglut ten ko holumin apon he yeng be anglo ku ki wal tu sim yong ka seyin le ka pu jong ka pin loi le gol pha bik pi chun no ki ho a mass grave event bang wa he no jong na ki bor ba na bor ba le ki ho yong ka hung do no mi ti be hung do di we hi I ko wa hi ain mass grave chu tu ni chan ge ki bor hi lai tu ni le se den khat na adolo pha na adan ni na adolo pha na adan thum na chan ya ikisibu enjoy ho lim na masa ho ko ni mu Hichlai mun ho a chu song pheng len ta ki tung wa marble ai granite ham khat pia cha minu wa sun wa a kiwi da nu yong chu alim yong chu ji do na lai di bo everything I cho ji ita si everything I cho adi pu I ti gam le go gam tung ki chi ta ini lo lai ji wa ki vai hom na ki chi ta ini lo lai ji wa ku le pa te ho han san na le thusim yong ki hai mil gam ai tai me re ho han san na le thusim bo Ichate ho bin lesson a class 1 a ki pat class 10 chan ge history a simu India ko ho literal no ho isimu hi cho chu yon dunia hi cho be kilim bolwa dunia banga hi thusim ho sei lo wa survivor victim so ko na thusim chu ingai lo wa le kum som nia la noi lang si ho ni ma cha he ta lo chu la I thusim chu mang di ta chu la Dia cumin itu sim yong kinung pocket na lo na dinga pasal ho 8 hau itu sim yong ai lo wa kle klo wa e ji na ka wa e ho ni ki sei phung lo wa I het lo wa ko chung het wam wa no ni het lo di ta I sei phung lo wa a chu ti le again thi now tu sim ho chu sei lo wa am ding ai tai a hu ti le het ba nga nam gen thi na ho itu sim ho gen thi ho sei phung lo wa am lo wa le tu ni a political movement hi chi hil thi na lai Political movement kiti ho you see gamle go dalna political movement in relation to territory ho you see hi
identity a base ai hichi identity pa chu historical identity ai 1956 sa Manipur Tribe Modification Act noya tribe som nilenia ai khen ho kun ipisa bol ham ibidinga Manipur la kuki ampo ititing ilung hanu ham hichu me isu mangnau le ka a hiji tribe som nileni ho kun kuki tai lo tribe som nileni ho kun political struggle ibo na wa hi hiji min ho ko ipan sa naw he hilu pichu historical significance historical identity im cha ani lo ai dunia political struggle ibo la hi win so cha na dinga political survival la dinga struggle movement changing la hi win hiji chun thadwa struggle ki bo thei lo hi mala joa struggle ki bo thei lo hi joa struggle ki bo thei lo hi historical significance identity nei kuki tai lo wa chu political struggle about thei lo tin kuki hi kadi si na he pon nam lam kai hoi kuki emotional attachment ani ya adi di se na he poi political struggle mi ti hote ki do hi koi ho de bam क्यों कुकी कही वे क्यों जो कही वे कई मार के कई पाइते कई वाई पे कई थादो कहे तेले हिस्ट्री आजु थादो ते चेंदा रिकॉर्ड हो यू सी चु ब्रिटिश कॉलोनियल राइटर हो रिकॉर्ड अपो न उन वे पूरे पाते हो इंजो अमिनी सिम दो हो जेला न दु हो चुन थादो मिनी न साथ को भी नहीं कुकी मिला न साथ वे हिजा कुकी इन पी मणिपुर हिन आइडेंटिटी तो कॉम्प्रोमाइज की बहुत हेलो दे ए ते चलियो ले कुकी तो आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज की बहुत हेलो मिजो नेशनल फ्रंट आ पुले पाते हो अनपना चु कंडीशन सेम होते MNF ही कुकी यंग जाओ सा होतिन कुकी मिलिन पंखो मुते आइनो ले कुकी मिजो तिउतिन गारसर हो मुते ती कंडीशन अन सेम पो भी नहीं थिसन खत सोपी खत हिना अमिन न खुम वा पन न लावे ये जन जो किति पाही मिजोरम चेंग मिजो हो मिजो कही ति हो चीन हिल्स लगा चेंग चीन हो चुटिंग मणिपुर ले अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आ चेंग पुकिति हो जो से जो अबोन चंग के या जो ही वेत या जोरो ही किसी में भी नहीं जो किति कुकी चाहते इन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है नुवा है स्ट्रगल फॉर नदिंगा होमलैंड दल नदिंगा की मंग थे लो ही मंगजों की मंग थे लो सेंट्रल गवर्नमेंट इन जो भी रिकॉग्नाइज अबाउट पॉइंट है जो भी खुरमी एमी चिकिन किति हो ही हिस्ट्रिकल आइडेंटिटी है पोहि कोलोकोल एक्सप्रेशन में ही अबो हो मिला है नम स्ट्रगल के बहुत है नहीं या जो कुकी इन पी आइडेंटिटी चुंगा अदिन नहीं किछि है ये चुन पुले पाते हो नूते हो पुले नाव लॉय लगोल इंटेलेक्चुअल लेखा थीम तुलाई मी यों इतम ताविन नम ngai lut na yong asangtan हिची क्लानिस प्राइड prejudices किति हो फुंगले चांग कि बुंग खेन न हो ट्राइब मिना बुई न हो हे जो हे पाइन हाउ तिन ईपी तिले इनम मी ते कुकी नम मी ते हो हिन पुले पा खंगा जलेंता इचेन नाव कम हो चु तु ने इन लोकि थे दिउ हम ती पा ही जो ही थुपी तेन को योतिन थिल दंग दंग हो ही थिल चोमिन को योतिन हिची पा ही किलुंग तो ने दिन ही ngai तो तिन हिची किलुंग तो तिंग लेव चन पथिन फत थे पो ने चन वा हिचा को ना छु लॉर्ड हिन न योंग इने थे दिउ ही ती ही इकिनेम लल पो बे ही का कि पा ए के मा फत चन